Natadlan, chio minatawag puxkga Lacanuy, ni acho langachiche lanjio, landiwa Manuel Cruz, tan mingan pashkan. Entonces, kakshiten yung puxkga kan yendo katliao ino na kingachiken kan wante ulpitit na Cruz. Matmatlaniatit, danatit Lacanuy ino da ngatpashto ka Olintla chima gambata po. Ni manda siya yung puxkga kan. Así que matambot natin, tlanda natin yung pasyatit. Ni mambashkan na ino, parce po natin yung lektsina pa mo talte kumakos. Basta say pala salit ng lektsina skite. Ni Atleta del AGUA ang tatakuyatit lang diwa yung Manuel Cruz. Voy a entrar aquí, voy a salir allá con Atleta del AGUA. Allá voy. Atleta del AGUA. Natadlan ay nagtakas po tayo porque ay sisuma ino ngiksnok ko di sangron ma biklemen gildekan gildakadlayan ko danoksaw familia kung nagitupitit adios.